report trong kajing kenok trong kami mentaka sengi Menteri ka Sarkar Jala uba peja katanat social welfare uba poleng do haka khandai tere ujali 8,000 arpulai ula kentat halor ka jing keno bakadon ka jing pendan kamba kala ya ukhaw ka integrated child development scheme uba pol ula ong ba ka jing keno ka dei ka ba khlem nong rem shu ula ong bakat kum ka jing lap na ka jing toket leng ba ka kai phot bala IT da ka independent inquiry bala alam da unong bishar bala shong that u justice M Seagar ka penshisha ba kamdan kanu ka jing pendan kamba kala ya uni ukhaw Pat pendapat tengah ketika report trong kajing kenok trong kami mentaka sengi hak artikel trong kong Patricia Mukim kapa ong ba kodon kenika rice scam Jala ni kali ya. Kani ke rice scam nak kenok bekerja kani di senam peladap arhajar ibai di hagi por jong kani ke sarkar ke peladap lek di ndai ke jing kenok pada ke poi syaka kerteng ke jonga ku menteri pemerintah ndai lingkot ngan kan hani wa ya kani ka jing kenok ba kadon kajing ka diversion hani kajing untuk nak showai ya ka rice allotment apa kadang ke SNP program apa ka integrated child development scheme kani ya kani ka kam ke commission ba lam khmat do justice MC ga former judge High Court of Madhya Pradesh and Delhi. Urusong gumba shikau benai ban pendep ya kakam bat ban ya kendu ru gumba as pak ngut ki beneficiary bat kumju ru ban shim ya ke deposition na ki laingut ki brio ki baralek ban dipos khmat jong kari commission kong Angela Rangat, kong Agnes Karsing, Darun Martia. La iPod iki bakin submit, kilalek bandipus, kin salap yang ni, bakim simla, pendep ya ka board la ai daga commission kila ong makiwa kidot kam ship house ni bagi pendep ban submit ya baru kikot kisla ke jongki Henry hangni la ong ba wat hadin sabanai sitan commission wan ye kendo biang ye ka commission de kajing keno jong kong patisha mintak singi kajing kli jong akolong ba bali pada i ru iklam lek pada depo khmat kini ka commission ha kata ka puar ba i ong bekerja ne ka ska de ndak la puli ba ye kini ka inquiry report ngim shim bat hun dang ban puli ye ka report Henry Mila study ru ya ki views ki jong ka law department views jong u advocate general jong ka Meghalaya ong ba yu i AA show like nakaba riang ya ka report ku bakalong bat ba kani ka kam la ya contact ru bareng ka commission bat ka Assam police Henry ka commission ka ong ini ba kami yo ya ka support na ka Assam police Henry ya ki sample jong ni yu khaw la pha ban test ru krang ba an petikna ba kam dan kita ka ba la compromise ya ka quality la ni la divert ya ka supply shawit ba de dor jong kita bat khamtam ba ni ka company ka ba supply kala ai ru da kajing tho ba kan lek shakot namar kala sha pensange kajing supply jong ka rumah shipo banai apedeng jong ka inquiry bat bali bagi dang bat sa ya kan ni ka kam hadup mentah di nak takdau ndang la lumni kan ni ka inquiry report ngana puli ki views jong ka law department jong AG bat jong ki officers jong ka ni ka department social welfare de halo jong kita ba na la brief pi to ski ba kamdan ka bakum kata ka scan ti kani ketika public document kuma ong kong Patricia kani ke jingtho jeng i ba upat ba udai banyo ban puli ya ki inquiry dengan kepadi bin long ba kong do ban puli ya ki
report hari tu Pol long ba mi so pulih bat soong hangno hai do kuat bandang yang beteng biang ya kan ka kam thung da koi ka inquiry commission na kumno namar ngi la de bale due diligence as kumum tri blok pengerti kan itu tibat keno susu lelai ba kani kadan link bang panyada yau koli kebamut ba kermen selau babat mensuai kani department kam dan nia ai namar ba mau pat yu ihiru ya kani report nama kani report kadangwan menta nda kelawan kani sarkar ke pertama oh kata te ka long namar kani kamde ka kam sepang ka UDP kani kade ka public document kaba long available menta kaba nda la dapat kuliah ya ka nda la dapat yo views jong ki department welfare ke law UEG bat ke department of social welfare nda la kuliah bahkan ke commission kala late group banyak kendu iki end users ni ki pat ba ki penonton halor kita ngilak periang ya kan ke report di ban penuan ya kan syaka party ban ong ba ketika working president juga UDP uba yada ya beliau juga parti hanga ke parti kam long halo jumpai ba interest jumpai ba kawan swa interest jumpai ba kalong halor do bat ngi wan hang niru bang ngi wan da kaman lajong ngi wan da mandit ke jumpai ba dia ngai i ba kadan ka sinister design ke jing temu ko sniu ban di film ni kinong elam ha kibala jit do pat ba urujit ngi mentadang lai benai ha kede dak mandit jum tau pat ba ngi song han ni dia bat kani ka report ka long ka piru pla banya pulia la pisngau ba dan hangnu ka ba buri ya ka du ji sap la ban kedo ta